tatizo. Uisabye na Yesu singoro atakusaidia nini na Yesu? Unashikira yeye ni sawa. Takbiri. Kwa hiyo sisi Mungu wetu maana yake ni huyo mwenye kumwezesha Yesu. Ni chomoza Yesu. Na nyinyi kama Yesu ni Mungu, kama Yesu ni maana. si ni Mungu mwenye kuomba Mungu wetu. Ni imani sabi maana yake. Kwa kumalizia, Yohana 12:17. Yohana 2:12. Yesu akasema, Yesu anavuga ati, mama usinishike. ati mama ntumoreko. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Uko ntaduga kwa Data. Nenda kwa ndugu zangu. Gendugira bene wacu. Ukawaambia napaa kwenda kwa Baba. Uwaambia ngira nduga kwa Data. Naye ni Baba yenu. Ari waso wanyu. Kwa Mungu wangu. Maana yanje. Naye ni Mungu wenu. Ariyo maana yake. Sasa nyinyi mnaabudu Mungu feki. Mwebwe musenga imana ya pirate. Na ndio maana kujibu maswali hamuwezi. Itakitima no kushiba. Wala kuuliza hamuwezi. No kubaza ntabyo mushoboye. Takbir. Salamu alaykum. Dakika zinabaki. Zinaisha. Na bahati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sio raha. Avuga ko bijoshe bashaka ko hejuru. Niyo mano. Ono mosi kinyamange kwitu ashachi. Simpo kwambarira. Utaringa ngo nyira biriko birako. Azoba hawo. Yohando ngote nawo turi kumwe turongo. Reka twihame. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe rwose. Yewe ibintu reka agahinyuza kaberi karumeri ku basenga ibigirwamana n'abasenga imana yo mu ijuru bakizera n'umwana wa Yesu Kristo yatumye. Reka tukomeze kurarika abantu kugira ngo bakomeze kuza kuko ibintu birakomeye. Noneho rero kuri ibi bintu biriko bikorerwa hano hantu, noneho tugiye guhereza uri mu runo ruhande rw'abatwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi kugira ngo babaze iminota 3. Umwisilamu araza kwishura mu minota 10. Haleluya. Biraryoshye cyane. Amen. Umunota umwe werekana Imana. Iminota 2 ikibazo. Je, Yesu munachashoboye? Mbega Allah hari icyo ushoboye? Korani 6:35. Kwambio 6:35. 6:35. Mugerageze kugira umutekano kandi aha hantu abantu mukomeze kubakira bitare. Ikiwa ni makubwa kwa huku kitenga kwao. Allah wabwira Muhammad ngo niba banakabi gukomereye kububu kwiyongera aba bantu Waonyeshe hiyo miujiza wanayoitaka. bakabashaka ibitangaza bariko barakubaza. Ukawa unataka sharti waonyeshe miujiza hiyo. Nawe Muhammad ukamushaka ibimenyetso unakorera ibitangaza aba bantu. Na mimi sitaki. Ewe Allah ndafanze. Basi kama unaweza kutafuta njia ya chini kwa chini. Wani waona kushora kubona inzira imanuka gushika ikuzimu. Wenda kutafuta miujiza hiyo. Enda kwanza na ibitangaza je bana ntabyo. Au unaweza kupata kazi. Unaweza kupata kazi ukapanda mbinguni. Wani waona kudondagirana no mwijuru Na kuwaletea miujiza wanayoitaka. bana ibitangaza bashaka Fanya. Na kama Mwenyezi Mungu ongeza muri make Allah ntabitangaza akora. Imana yahise yabwiye Mose kufiziki kutera hapa. Ikibazo cyacu Tesalonike ba mbere 4:17. Tesalonike ba mbere 4:17 aravuga ngo maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. abazoba bakiriho tuzoteranwa nabo mu bicu dusanganira umwami wacu Mu kirere. Mu kirere. Yesu aravuga ngo nijerembo ry'intama. Haleluya. Ijuru ryacu tuzoduga
tuduga mu ijuru duciye muri nde muri Yesu. Ikibazo mukuru wa minifu igitabo cya mbere cya kabiri. Reka tumve ijuru ry'abisilamu naryo. Pepo iko chini ya miguu ya kina mama. Ijuru riri munsi y'amaguru y'abagore. Ikibazo subiramo rero shengero ry'Imana. Haleluya mutubabarire nta bushizi bw'isoni dufise natwe bidutera isoni gusoma bino bintu nukuri mutubabarire ariko nta kundi mwihangane. Ikibazo asomye ngo mbingu ya Waislamu iko chini ya miguu ya kina mama. Ikibazo natwese ijuru ryanje riri mu kirere, irembo rijayo ni Yesu Kristo, nawe ijuru ryawe riri munsi y'amaguru y'abagore. Nawe nyereka inzira ija mu iryo juru ryawe, nyereka irembo. Takbir! Akbar! Oyo mugabo abaza batazi. N'icyo abaza ntakizi. Bavuga ati iyo uri kubaza butazi barakwereka icyo baricyo. Reka namuhagurukirize Dr. Mwalimu Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna misali moja ya Kifaransa wanasema le fruit ne tombe de l'arbre que qu'il est mûr. Sikiliza vizuri. Le fruit ne tombe de l'arbre que qu'il est mûr. Mais s'il s'agit de l'ouragan de tempête, mûr ou n'est pas mûr, ça tombe toujours. Unasikia? Wanaelewa maana yake? Hawajaelewa. Narudia tena. Le fruit ne tombe de l'arbre que qu'il est mûr. Mais s'il s'agit de l'ouragan de tempête, mûr ou n'est pas mûr, ça tombe toujours. Takbir! Allahu Akbar. Inasema hivi, inavuga ngo tunda icamwa halianguki kwenye mti ati nishobora gukoroka kiva ku giti mpaka liwive, ati makarishi, lakini pakiwa upepo wa kimbunga, ariko habaye umuyaga mwinshi, upepo wenye kuwa na nguvu, ati umuyaga mukomeye, ni sawa liwive, rihiye au lisiwive, canke ridahiye, litaanguka tu, lirakoroka. Sasa leo ati uno musi rero ameona kwamba pepo unakuwa mkali, ati yabonye yuko umuyaga wabaye umurengera, anaona sasa afadhali afanye vyote, haribu vyote, ati abona yuko yotuma bigira byose. Maswali yako hapa, ati ibibazo biri ngaha yamewashinda kujibu, yabananiye kwishura. Anaenda kunako hadithi ya Mtume Muhammad, ati yagiye ku nkuru y'intumwa y'Imana Muhammad. Hajui kwa nini mtume alisema hivi. Ntazi igituma intumwa y'Imana Muhammad yavuze uko. Inasema mkiarabu hivi, iravuga mu Kiarabu iti mtume alikuwa anafundisha Waislamu kuhusu habari ya kumheshimu mama. Ati intumwa y'Imana ariko arigisha Abayisilamu kuna abantu bashobora kubaha umuvyeyi, kumpenda mama yako sana, ukunda mama wawe cyane. Akasema aljannatu, aravuga ati juru, ndatoa andiko. Mtume anasema intumwa y'Imana iravuga aljannatu tahta aqdamil ummahati, ati juru. Akasema pepo, ati Imana mtume aravuga ati juru, yani anakusudia mtume hauwezi kwenda peponi ati ntushobora kuja mu ijuru mpaka uende chini ya mama yako mzazi, ushika ugende munsi ya mama wawe umuvyeyi wawe. Anasema ndani ya Qur'ani sura 30. Takbir! Allahu Akbar. Mugerageze guhora ibintu byaciyemwe muhore. Natoa andiko sasa. Atuburangiye gutanga icyandiko. Qur'ani sura 31 ati gikawera cha 31 aya 34. Sikilizeni hiyo sasa. 31 34 14. Aravuga sura akavuga sema ndio na tumemuhusia mwanadamu. Sikiliza Waislamu na Wakristo mko hapa. Tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia ihsani wazazi wake, kuwafanyia matendo mazuri hapo wema wazazi wake wawili. Mama yake tulia, mama yake. Sisi Waislamu mama iko na valeri kushinda baba. Ati twebwe Abayisilamu mama afise agaciro gusumba so. Hata kama ukiwa na mali, ati nawe ufise ubutunzi, uko mcha Mungu, uri umuntu yemera Imana, kama mama yako hakupendi wala kuridhia hautaingia. Ati mama wawe atagukunda ntuzigera uja mu
ijuru. Hata kama unasali usiku na mchana, naho wabusenga ijoro n'umutaga, kama umsaidii mama yako, udafashije mama wawe, hautaingia mbinguni. ntiwibaze kuzoja mu ijuru Ndio ry'Imana. Yesu akasema, Ndio Yesu yavuze ati kusema uende mbinguni, kugira winjire mu ijuru heshimu baba yako na mama yako. ati wubahe so na nyoko. Kumbe kusema uende mbinguni, ati kumbe ugira uje mu ijuru lazima upite kwa wazazi. utegerezwa guca ku babyeyi. Hiyo pepo yako wazazi ndio wanaikamata. ati kubera ijuru ryawe ababyeyi niyo bifise mu biganza vyabo. Endelea. Mama yake ameichukua mimba yake kwa udhaifu juu ya udhaifu. Mama anachukua mimba, tafsiri ya maneno, ati umumama arasama imbaye anapata matatizo juu ya matatizo, atagira ingorane nyinshi, ingorane ku ngorane. anahangaika mama, umuvyeyi aragira ibibazo vyinshi. anakula majani mama, umuvyeyi ararya ivyatsi, anakula udongo, ararya ubudongo kwa sababu kuna mimba yako. kubera afise atwaye ibungenzi Hata yawe. kama ukisali, ati n'uyu kuseka, kama mama yako anasema nakuchukia, ati mama avuze ati jewe ndakuvuga, Mungu hatakusikia. Imana ntiyigera ikumviriza. Ndio mtume akasema, intumwa y'Imana yavuze iti pepo yako wewe, ati wewe ijuru ryawe, pepo yako wewe, ati wewe ijuru ryawe, mama yako anaikanyaga. ati riri mu birenge vya mama wawe. Akisema unaingia, ati niyavuga uragenda mu ijuru unaingia. urinjira. Kama anasema hautaingia, ati niyavuga ntiwinjira, mama yako akisema hautaingia, mama wawe akavuga ati ruzinjira mu ijuru. hata uwe rais wa nchi, ati naho wa perezida w'igihugu, hata uwe pastere, naho uri pastori, hata uwe shehe, naho uri shehe, dunia itakuharibikia. isizoguma yakwangiza. Sasa pepo ya Uislamu iko wapi? ati ijuru ry'abisilamu riri he? Pepo ya Uislamu, Waislamu tunaamini sisi, ati twebwe ijuru abayisilamu twemera iko mbinguni na aya nyingi, nitatoa aya 13 ati riri mu ijuru, tinatanga ibigabane 30 zinaonyesha pepo iko mbinguni, byerekana yuko ijuru riri mu kirere. lakini kwa kawaida ya Yesu ati kubu shoti bwa Yesu, na mtume ati na mtume intumwa na y'Imana mitume wengine n'intumwa zose z'Imana walikuwa wanafundisha kwenye 40 Korani. aya 40 Qur'ani Inasemaje? inasema afanyaye ubaya hata alipo ila sawa na uovu wake. Sikiliza, akumviriza, ati umuntu akora icyaha azoriwa cya cyaha kiwe nyene, na afanyaye wema na akora icyiza akiwa, akifanya kizuri akiwa, ati niyakora icyiza akaba n'umwisilamu w'umugabo, subiramo inde, akiwa umukenyezi cyangwa umugabo akaba n'umwisilamu, basi uwo rero atayingira azinjira mw'ijuru. Abasilamu ijuru ririhe? mukira Unaona, mw'ijuru. Sasa Yesu, ili neno peponi ni neno la Kiarabu. Peponi ni pepo ya Waislamu. Sasa Wakristo wakadanganya wakasema ngo peponi ni paradiso. Yesu anasema ngo peponi sio paradiso. Peponi alivuga muri Luka igice cha 23 4:3. Peponi. Soma Biblia ya Kiswahili wanaandika peponi. Yesu akamujibu, amin nakwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Takbir. Yesu anakwenda wapi? Peponi. Waislamu wataenda wapi? Peponi. Nataka andiko Mkristo inasema hivi, abakristo bazoja mw'ijuru. Abakristo, hapana abemera. Abakristo bazoja mw'ijuru. Takbir. Allahu Akbar. Ninaronga abakristo abaisilamu bayi turajana twese bayi na wewe twese story. Abakristo bazoja mw'ijuru. Murondere nimwabura muri Bibiliya, rondera kipapuro muyarara hano hose magitora muzo tuzanire Kristo. Takbir. Allahu Akbar. Yemwe biraryoshe. Nk'uko Dr. Mwalimu Ismail agiye kuvuga,
bakazana urwandiko ruvuga abakristo bazoja mw'ijuru, abakristo bazoja mw'ijuru. Jewe rero sinkaba batambara umusaraba, ncangambara wa musaraba muremure ngenda ndakuba hasi. ngira ngo murumva ko ibintu biriko biraja imbere. Reka turekere bano bantu bariko bavuga mu majambo asa n'ayiterabwoba, ariko mukomeze gusoma kuko ibintu byabashuhanye. Reka duhagurutse kubishuwe ikibazo, bumve mu minota 8 nabo bahaguruke bavuge ko bishuwe. Mukomeze kumviriza ikinyoma kiriko gikubitirwa hakubuye. Haleluya shengero ry'Imana. Twamaze gusoma amasomo yo muri Bibiliya ntituyasubiramwo. Yesu yavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Muhira kwa data hari amazu menshi, yaba atariho mba ndabibabwiye. Ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka mbajane wanje. Haleluya. Reka tubuyumvishe yuko ikibazo twabajije batacishuye. Bavuze ngo ibizoba mw'ijuru ni ibihe? Iyo pepo yabo data bavuga, pepo yabo bavuga babikwefye. Reka tugiye kubasomera ibizobayo mu vyumve. Icyatumye babikwepa biteye isoni, mubanze mumbabarire. Nukuri sinarimenyereye kuba umushizi w'isoni, ariko nta kundi vyabaye muri ihangano. Ico gitabo cyabo twasomyemo tukabubakamo ikibazo, handitsemwo ngo pepo kitwa mukweri mwaminifu volume ya mbere n'iya kabiri hadisi ya 460 nicyo abisilamu. Handitse ngo pepo iko chini ya miguu ya kina mama, ijuru riri mu maguru y'abakenyezi. Reka rero mwumve barabisobanuye mu kandi gatabo mfashe hano mu ntoki. Ayo majambo bayasobanuye gutya bati kitwa raha za peponi. Ngomba mwene data ansomere nanjye ndasobanura mu Kirundi. Ni kuri page ya 52. Umunezero wo mwijuru. Reka nsome ntaka. Umunezero wo mwijuru haranditse ngo nakira watakapo ingiriwa na waume zao watakuwa ni mabikira. Kandi abo bantu bazoguma ngo bakenyezi bazoguma babona n'abagabo babo ngo ari amasugi. Bikira hii haiishi kwa kuingiriwa. Ubwo busugi ntibuzohera kubukurangura amabanga, isipokuwa inakuwa mpya. Ngo kuretse gusa ko izoguma yisubiriza. Mtu atapewa nguvu za watu 100. Ngo umugabo umwe w'Umwisilamu azohabwa inguvu z'abagabo 100 kugira akora ko katika unywaji, ngo mukunywa, katika uraji no mukurya na uingiriaji no kurongora abagore. Kisha ataongezewa nguvu zingine zaidi. Bazoguma yongezwa izindi mbaraga zo gukora ko kazi. Mume atamuingiria mke wake kama alivyokuwa anamuingiria duniani. Kandi bazoguma yabira umugore wiwe hakumwe yabikora mw'isi. Lakini peponi ni kwa muda mrefu. Ambarika mw'ijuru ngo n'umwanya muremure ntibizohera. Ni muda wa miaka 80 ya uko ahera. Ngo ikiringo c'imyaka 72 mw'ijuru. 80 72 82 bila ya kufikia kileleni. Utarashika urangiriza. Nukuvuga ngo bajyamanye rimwe ni mpaka imyaka 80. Nuvuga ngo inshuro imwe ni mpaka imyaka 80. Iyo ni inshuro imwe. Iyindi nshuro iyindi myaka 80. Iyindi nshuro imyaka 80. Mumbirize rero. Ngo ni muri ryajuru rero ryabo. Aho ni mwijuru ryabo ariyo peponi yabo. Ifahamike. Ngo mu bitahure. Ifahamike. Bitahurike. Siku moja ya ahera. Umunsi wa mwijuru ni sawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Ungana n'imyaka 1000 yo ngaha mw'isi. Kwa hesabu ya huku duniani. Ngo iyo myaka yo ngaha mw'isi. Hiyo ni miaka milioni 28 na wisa. Ngo ni myaka imiliyoni 28 n'ibihumbi amajana 8. Ndasubiramwo. Ukurongora na rimwe gusa, ngo kubikora rimwe gusa ni 228 milioni 800. Ni myaka imiliyoni 28 n'ibihumbi amajana 8. Mumbirize rero abantu sindikora badayi miaka milioni 28 imyaka milioni 28 wakati wote huo uwo mwanya wose wanasikia ladha nzuri bajohewa nezero bimerene na raha ya ajabu bakangwa kunezerwa gutegwa kugitangaza na neema ya ajabu nunu butangaje. Hizo ndizo neema za peponi. Gwizoreni bwo buntu bwo mwijuru ryaba babaga. Hizo ndizo neema za peponi. Hizo ndizo neema ndiko buntu bwo mwijuru. None gashengero ry'Imana mutumva. None gashengero ry'Imana muri ngaha. Haleluya shengero ry'Imana. Mbega ni mwumva ryajuru bavuga ngo riri hahandi twavuga ntarinze gusubiramo koko hateye isoni. Ni mwumva yuko ari ibintu bazoba barimwo. Niyo mpamvu shengero ry'Imana. Ego. Iyi dini nico tatubujije kuyemera. Ego. Murakoze reka mpe mwene data nawe.
ngahe subiri kadogo aya moja reka nsomere igice kimwe cya Korowani mwene data marizi iminota isigaye ibindi bizoba ngo mwijuru ryabo mu byumbe si ibyo gusa n'inzoga ngo bazozinywa ugwagwa reka babisome soma je tafsiri soma haranditse ngo mfano wa pepo walioahidiwa wacha Mungu ngo akigeragezo kijyo juru bateguriwe itakuwa hivi ngo iryo juru ryabo rizoba rimeze uku itakuwa mito ya maji yasiyovunda hazoba amazi atataka novera ngo avunde na mito ya maziwa ngo ni n'amarobine y'amata mito inzuzi z'amata isiyoharibika ladha yake zitataka novera na mito ya ulevi ngo n'inzuzi z'akaboregwe na mito ya ulevi n'inzuzi ziriboreza iryo juru murarijemwo mwenyene je iryo juru ntacyo dushaka marijamwe mwenyene mani habwe icyubahiro amen ngaho hari ikindi nongeraho fasha next ikindi twongeraho ngaho mutuze mwe gusakuza hari ikindi twongeraho mutuze bari gusoma hari aho bavuze ngo Yesu ngo yasabye se ngo kubw'ibyo ngo kuko yasabye ngo ntacyo ashoboye muda unakwisha turabigaruka ko nta ngorane mundi mwanya muda unakwisha ageza murayitwishyura oya ngaho babe bara kandi ubona yageza hano yagejeje na n'iminota 2 uyu Korowani mwisilamu yagejeje n'iminota 2 oya heraba duhezani minoti 2 mbyakwa duhezani minoti 2 minute barengeje ko iminota 8 ndabongeye yindi 10 babandanye gusa ntabwo twayirengeje natwe turi kubara twari tuburine kuko hari igihe abantu baba bashaka gufasha ngaho mwumve ibyo tugiye kuvuga muri aya magambo duhereye kuri ibi bamaze kuvuga ukoresha umwanya wawe muri Luka igice cya 20 umurongo wa 34 Yesu wacu yaravuze ngo mwijuru nta kurongora nta kurongorwa ahubwo bamera nk'abamarayika ngije ijuru tuzajyamo kuko ibyo nuko Luka 20:34 ngaho soma 34 jusqu'à 35 soma haranditse ngo Yesu arabishura ati abiyisi bararongora kandi barashingirwa ariko abemerewe gushika muri ya yindi siyo no kuzuka mu bapfuye ntibarongora kandi ntibanashingirwa nuko ni muri yasi yindi twubwo tuzi uko tubivuze nicyo none ikindi mvuga bavuze ngo Yesu ngo kuko ngo yasabye se ntabwo ndinjira muri birebire reka tubaze Korowani mbe Korowani arasenga nicyo kibazo tugiye kubaza Korowani mbe Korowani arasenga Korowani surati ya 33 umurongo wa 56 ndasome ebyiri ndasome igiswahili nsome n'Igifaransa ngaho irahari hano natangiye certes Allah et ses anges prier sur les prophètes nta gushidikanya ara n'abamarayika be basengera umuhanuzi arasenga mwanyumvise buriya ara n'abamarayika nabo bagenza ute barasenga ubwo batubwire ngo ara asenga nde uyo ara nawe akanya nikaboneka turaza kumubabwira muri jina y'igiswahili hakika Mwenyezi Mungu
na malaika wake wanamsalia nabii. Imana n'abamarayika be basengera umuhanuzi. Ngaho baratubwira ara asenga ndi ari asenga baraza kutubwira uwo asenga. Ubwo rero icyo dushatse kubabwira abantu b'Imana banongeye baravuga ngo nidutanga umurongo ngugaragaza ko abakristo ngo bazajya mu ijuru. Urahari nta nubwo ari umwe nta nubwo ari ibiri. Ngaho mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 20 haranditswe ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza kwazava, niwe mwami Yesu Kristo. Iwacu ni hehe? Mu ijuru. Yohana 14 ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana munyizere. Mu rugo rwa Data ari amazu menshi, iyo adahari mba mbabwiye ngiye kubategurira hanyu, aho ndi namwe muzabeyo. N'Abaheburayo igice cya 11 muzasoma ibice byinshi bya Bibiliya. Ab'Imana bose icyete cya mbere cya Yohana 5:23, icyete cya mbere cya Yohana 5:23 haranditswe ngo icyete cya mbere cya Yohana, ngwino hasome. Ni amafungu menshi ya Bibiliya agaragaza ko ab'Imana bazajya mu ijuru. Nuko ngaho ndumva ni amasomo menshi ntabwo ngaho haravuga ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Ndumva birumvikanye. Byari ibyo, reka iyi minota isigaye bagombe babandanye. Byari ibyo gusa twari twanse gucikanwa ku minota yacu. Murakoze. Waislamu tusikitike kama vile tumekosa mtu. Tubabare nko kumenga twabuze umuntu. Jenda nabajije. Ati yabajije Abakristo. Ndasubiyemo. Kandi ndafata iminota 5 ndiko nasubiramwo. Abakristo bazoja mu ijuru. Ndasubiyemo. Abakristo bazoja mu ijuru. Bas. Abemera abakiriye Yesu nabigishwa biwe. Abakristo Ichandiko tabonese. Waislamu kimeonekana? Hakuna. Kuna andiko limeonekana? Hakuna. Narudia neno tena. Ikiwa tuno munsi Abakristo bazoja mu ijuru. Jena tanzi 200 Abaisilamu bazoja mu ijuru. Nshaka Abakristo uno munsi cyamba mu pastori. Ndabaye mikrofoni batanga umurongo. Jewe nyuma yangu kuna dakika zangu 10. Inyuma hiyo hari minota 10. Mimi nitatoa dakika 5. Atanze minota 5 mwiyo yiwe. Ile sasa kuja kuongea. Niyaza kuvuga. Nitampatia pastor mikro. Ataamua pastor wewe mikro. Asome murongo unasema Abakristo. Asome murongo muri vuga Abakristo bazoja mu ijuru. Leo atasoma. Una munsi warausoma. Kama hakuna aambie Wakristo. Ata uhari babwira Abakristo ntao. Hakuna tunawadanganya. Nao turabahenda. Takbir. Allahu Akbar. Waislamu watasoma asomi. Basoma. Atasoma leo. Barasoma. Umurongo Abakristo. Umurongo Abakristo bazoja mu ijuru. Ikibazo canje sasa. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Ikibazo canje wa Kristo. Ikibazo ni. Lakini nimwagaruka ngaho umukristo wose haguruka arasoma ku nguvu ku mategeko y'igipolisi arasoma. Takbir. Allahu Akbar. Turasaba abapolisi bari ngaho bazo badufashe arasoma. Adasoma azosoma arasoma ku nguvu. Fanya haraka Idris. Yohana 3:16. Waduze mu ijuru. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze bari mwisi. Ariko gwatumitanga umwana wayo ukini. Abamwizera bose nibaze baperu. Ariko baze bahagubwa ingo budashira. Biblia inasema, Biblia inavuga Mungu aliupenda ulimwengu. ati Imana yakunze isi. Mungu aliupenda ulimwengu. Imana yakunze isi. Akamtoa mwanawe pekee. Itanga umwana wayo w'ikinege. Ili watakayomwamini wasikae. Kugira ngo bazomwizera nibaze baperu. Swali langu. Ikibazo ni iki? Huyu Mungu aliyetuma mwanae.
iyo mana yatumye umwana wayo jina lake nani? iyo mana ninde? Na mtu huyu aliyetumwa nuno yatumwe jina lake nani? izina jiwe ninde? Naomba majina mawili, sitaki mzunguruke amazina habari ya wanawake ya Muhammad y'ingurube. Amazina abiri ngenja shaka amazina abiri, watumye n'uwatumwe, abantu babiri amazina yabo. Mungu alituma mwanawe, huyu Mungu jina lake nani? Na aliyetumwa jina lake nani? Amazina abiri. Takbir! hashaka ku arabajije uyo yatumwe yitwa nde, n'uwamutumye yitwa nde? Nicyo kibazo kiri ngaha. Namba hababa avuge harababa. Murahawe kazi. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bikomeza kuja imbere, namwe mukomeza kubyumva. Abisilamu n'umunsi turababatiza mu mazi menshi. Rero ubwo reka kubera baguma bakwepa n'ibibazo, reka dutange kuri runo ruhande rwa ngaho tugiye gusoma ngo Imana yatumye yitwa nde. Igira amazina menshi kuva 3. Fasha kuva agira usoma mu Kirundi, kuva yo 3 ahere ku murongo hera ku murongo 6:2. Hera 6:2. kuva 6:2 murongo wa 2 haravuga ngo, ku murongo wa 2 Imana ibarira Mose iti ndi Uhoraho. komeza. kandi niyeretse Aburahamu na Isaka na Yakobo ko ndi Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha muri iryo zina ryanje Uhoraho. kandi nakomeje isezerano ryanje nabo ko nzobaha igihugu cy'i Kanani. 3:14 haravuga ngo, Imana ija Mose iti ndi uwo ndiwe, kandi itukwa bari kuzobwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeko. Hari amazina muri Yeremiya igice cya mbere haranditse ngo Yehova. Amazina ni menshi cyane, amazina y'Imana. Muri Amosi 5 ngaho muri Amosi 5 yenda ndahisomera ngewe. Amosi 5 4 umurongo wa 13. dore iyabumbye imisozi ikarema n'umuyaga, ikagaragariza umuntu ibyo yibwira, igahindura umuseke kuba umwiza, kandi igatambagira aharengeyeho mu isi. Uwiteka Imana Nyiringabo, iryo ni ryo zina ryayo. Amosi 5 umurongo wa 27. nicyo kizatuma mbajyanisha muri iminyago hakurya y'i Damasiko, niko Uwiteka avuga, kandi izina rye ni Imana Nyiringabo. Ubwo rero Imana ifite amazina menshi. Noneho rero bavuze ngo mbe umwana wayo yatumye ninde? Na masomo menshi ya Bibiliya umwana yatumye ni Yesu, niyo zina rye ni Yesu. kandi imutuma muri Zaburi 2:7, kuko icyo bari kubaza nicyo bari guhiga ngaho. muri Zaburi 2:7 Yesu yabaye umwana ati niyo Imana ishoboye byose, kuko iyo biyinanira ntiyari kugira Yesu witwa umwana. Zaburi 2:7 haranditse ngo, ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Yesu ari wahagaze, Imana iramubwira ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Mbwire n'abaraha bose ko Yohana 17:3 yenda n'abandi bitegura kugira ibyo bongeraho. Yohana 17:3 haranditse ngo, ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. kandi mbabwira imikoranire y'aba bantu, abatazi Bibiliya birabagora. Yesu ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa Data ntamujyanye. Ngaho Yohana 6
Yohana gatandatu Yohana gatandatu murongo wa mirongo ine, Yohana gatandatu murongo wa mirongo itandatu na gatatu na gatanu. Nuko aravuga ati 43, nta ubasha Yesu arabasubiza ati mwe kwitotomba, nta ubasha kuzaho ndi keretse arehejwe na data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Yesu ati Yohana 14:6, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawajya kwa data ntamujyanye, nanone kandi nta n'uwanzaho atazanywe na data. Mu bushobozi bw'Imana ishoboye byose cyayinanira sinongere kuyisenga. Ngaho ngeraho kandi twongera ko aba bantu hari ikintu basabwa kugenda bavuye hano bize gikomeye cyane kuri Yesu Kristo. Naco niki? Yohana 2:23. Icyambere cha Yohana 2:23 haravuga ngo umuntu wese ahakana umwana na data wa twese nta mufise, uwemera umwana afise na data wa twese. Mugende mucumvise yemwe abantu b'Abisilamu, uhakanye umwana na data wa twese nta ufise nukubesha. Arakoze. Ereko tutubazo ni duto duto. Ibibazo nk'ibi ahubwo mwakoze. Bibiliya irihagije nta kibuze. Abafilipi 2 umurongo w'11. Mukuru guture mwumva ijambo ry'Imana. Kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho. Indimi zose nizanyu zirimwo uhereye ubu mwature ko Kristo ari uhoraho. Reka dusomere impamvu tumuharanira Kristo, tugaharanira n'Imana yacu yo mwijuru yaremye ijuru n'isi. Iyo ala yanyu turatayifise kwa makenga, si ya yindi yacu ishobora byose. Oya, adusomere Aruru wal Marijani hadisi y'igihumbi na cumi yavuye kwa Muhammadi, ikazanwa n'uwita Ibn Malik, Anas Ibn Malik. Bayidusomere iyo ara yanyu ushimi natewa makenga igiye gushigwa mu muriro bitatevye. Turasoma hadisi ya Anas Ibn Malik radiyallahu anhu, kuwa mtume yuko yavuze ngo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, yavuze ngo Jahannam, gihonomo itaendelea kusema, izobandanya kuvuga ngo mbega tunanyongeza hari hikisigaye kuongerwa mpaka gushikaho Allah subhanahu wa ta'ala atakapoweka unyayo wake gushika hapo ashirira ibirenge byiwe mu muriro, na hapo hasubiremwo ndasubiramwo heraha Jahannam, gihonomu itaendelea kusema, izobandanya kuvuga ngo mbega kuna nyongeza hari gisigaye kongerwa mpaka gushika Allah subhanahu wa ta'ala atakapoweka unyayo ibirenge byiwe mu muriro. Haleluya, shangara ry'Imana. Na hapo utasema uzovuga ngo cut inatosha, birahagije. Aho arazoshirira ibirenge mu muriro niho azovugwa ngo birahagije. Urabandanya, napa kwa nguvu yako ndarahiye ku nkomezi zawe na zile sehemu zake nyingine n'ibindi bice byiwe zitakaribiana, bizokwegerana kuwa pamoja, bibe hamwe muri wa muriroga. Hinge mwumve, iyi Imana irariye kuzosha aho mwokuba ukakuyikorera. Murakoze cyane. Mu minota isigaye erega n'ubusaza arasara ku ijambo. Muri Korowani surati ya 55 haranditswe ngo kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Mwibuke ubwo Imana yavugaga ngo ewe Isa, yewe Yesu, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi, nzakongera iminsi yawe yo kubaho, hawatakuua hao maadui, abanzi bawe ntabwo bazakwica, na nitakuleta kwangu, nzakuyuzani wanje, na nitakutakasa na wale walio
na nitakutakasa, na wale walio kukufuru hawataweza kukudhuru, na nitawaweka wale walio kufuata juu ya wale walio kukufuru. Nzakweza kandi bari abagusuzuguye ntacyo bazagutwara, ntacyo bazagukoraho. Abakubashye nzabashyira hejuru y'abagusuzuguye mpaka siku ya kiyama, kugeza ku munsi w'imperuka. Kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu, ni kuhukumuni katika yale mliokuwa mkiitilifia. Mbese iki sangani sisi ama wale walio kufuru, bari abagusuzuguye nitawaadhibu, nzabahana adhabu kali katika dunia na ahera, igihano gikomeye haba mu isi no mu ijuru. Wala hawatapata wasaidizi, ntabwo bazigira babona ubafasha na mutoyo. Abasuzuguye Yesu n'umusaza arasaraka ku ijambo, avuze ko bazahanwa abamwe bashyaka bari bashyirwa hehe hejuru. Ngaho Mariko 9:41 Yesu aravuze ngo uzabaha amazi kuko muri aba Kristo nzamuha ingororano. Kandi izo ngororano Abafilipi 2:20 ingororano z'abizeye nta zindi, naho twebwewe iwacu ni mu ijuru, nuko uzahabwa ijuru. Rero no munota niba ukoreshe nta kindi, nicyo nandi kwabwira ngo niki gitabo tutizera ibyo cyavuze, basi nibapfe kubyemera. Uwo munota tumarize hakuna yeyote. Korani 19:71 wala hakuna yeyote, yani nta numwe katika nyinyi muri mwebwe, katika nyinyi ile aitaifikia hiyo jehanamu, nta numwe atazota muri gihonomu. Murakoze cyane. Mwarize kera nabajije ikibazo, kuko Imana yakunze abari ku isi agatuma umwana wiwe w'ikinege. Uyo Mana yitwa ngwiki, uyo muntu yatumwe yitwa ngwiki. Pastere wa Rwanda akajibu akasema Yesu alitumwa na nani? Aliso yavuga pastor ati Yesu yatumwe nande? Na Mungu. Ati yatumwe ni Imana. Kama Yesu alitumwa na Mungu, maana yake Yesu sio Mungu. Inyimba Yesu yatumwe ni Imana, Yesu rero sima na yule pastor alikuja nyuma anambia yaje wagize nawe. Huyu ni pastor ya nyuma ya Jabitoba. Ngo Yesu niwe Mana yonyene. Tanwira. Waislamu kunja ngumi, kunja Waislamu kunja kidogo. Tikisa mkono. Takbir. Allahu Akbar. Abantu bise batahuye. Umwe ngo Imana yitwa Uhoraho yatumye Yesu. Undi ngo oyaye ni Yesu wenyene niwe yambaye yani salopete atamanuka ku isi. Takbir. Allahu Akbar. Abantu bize bari ngaha. Baso. Ewe Mana ndagusavye uzo batauza abantu. Amen. Mungu. Imana. Nani aliumba mwanadamu? Ninde alemye umuntu? Mungu. Imana. Nani alisema mwanadamu akifanya mazambi ataingia motoni? Ninde yavuze wikemwe umuntu nicakora amakosa kizoja mu muriro? Ni Mungu. Ni Imana. Mungu ataungua na moto. Ati Imana. Ikibazo bakakibaza Abisilamu, arabikibaza mu minota 3. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo cyanje kiri muri ibi bintu bibiri bikurikira, kigabanijemwo A na B. A, umwana wa Aburahamu w'isezerano ninde? B, uwajanywe ngo atangwe ku kimazi ninde? Muzoba mukoze kuko hagisigaye umwanya n'umunota umwe ngira ndangije. Yavuze ngo abakristo bazoja mu ijuru. Abagalatiya 3 subiramwo kuko baribuze kenshi, ariko hari igihe abantu bagira amatwi ariko ntibumve. Abagalatiya 3 haravuga hati umurongo wa 29, kuko muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu murabaragwa nk'uko vyasezeranywe. Ndongerako Abaheburayo 11 umurongo, mwumve ivyo byasezeranywe 11 umurongo wa 13. Abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibonaga bikiri kure bakabisasirira, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi,
abavuga batyo baba berekana ko barorereye igihugu cyabo bwite. Umurongo wa 15, iyo baba barakumbuye iyo bavuye, baba barabonye ubwo buryo bwo gusubirayo. 16, ariko noneho barifuza igihugu kirushirije, nico kuba cyiza, nico mwijuru. Imana ishimwe cyane. Mwumve mukuruguture mw'abantu mwe, niba mubaza ikibazo ntimwumve inyishu, mwumvirize. Muri abantu benshi kuko muri abakristo, muri abana ba Aburahamu, muri abaragwa nk'uko byasezeranywe. Abaheburayo baravuze bati abo bapfuye bacizeye kuhabwa ibyasezeranywe, nico gihugu kirushije kuba cyiza, ijuru. Mwabyumvise? Burya rero mujye mwumva ikibazo cyamaze kwishurwa. Imana ishimwe cyane. Mutwishure rero kibazo twababajije. Ikibazo ndagisubiramo cyane. Waislamu muwe kimya. Abisilamu, acha tuulize swali. Abisilamu no mu byo musabwa kwigishwa ni indero. Noneho reka mwumve ikibazo cyane. Kiravuga ngo umwana wa Aburahamu w'isezerano ninde? 2, umwana yajanywe ngo atangwe ku kimazi ninde? Murakoze. Yesu ashimwe cyane. Abano rero nukumva umengo ntibumva, ariko reka ndabasubiriremwe mu buryo bugize bukomeye. Arabajije ati umwana wa Aburahamu w'isezerano ninde? Icya 2 muri ico kibazo, umwana yatwawe ngo atangwe ko ikimazi ninde? Nico kibazo. Takbir! Allahu Akbar. Swali ambalo liko mezani ni hili. Ati jambo liko mezani hili. Anauliza swali lake akisema hivi. Yabajije ikibazo cyo baravuga ati mtoto umwana wa ahadi w'isezerano wa Ibrahimu wa Aburahamu ni nani? Ninde? Na nani mtoto wa Ibrahimu aliyotolewa sadaka? Ati ni uyuhe mwana wa Aburahamu yatanzwe kw'ikimazi? Hilo ndio swali lake. Hicho nicho kibazo. Tunamuita Ustazi Abakar. Karibu. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unajua sisi bwana, ati murabiti twebwe hatuna wasiwasi, ntabwo batwigira tugiye. Swali lolote wakileta sisi tupo tayari. Ikibazo cyose bazana twebwe turamaze turiteguye. Mezali niko na dakika 10. Ati James minota 10. Nachukua dakika 5. Ati minota 5 nitengeneze swali la mbele, mbanze mpeze ikibazo cyatanguye kwa kuwajazia ambako ndugu yangu Ismaili aliacha, kugira mbandaniza aho muvandimwe Ismaili yarage. Alafu haya majibu yake hanyuma izo nyishu ziwe yatachukua zingine dakika 5. Achatwara yindi minota 5 gusa. Huyu aliyesimama mbele hapa, ati umuntu yagate ngaho imbere ngaha, akasoma kunako hadithi ya Mtume Muhammad, arasoma mu hadisi y'intumwa y'Imana Muhammad, kushuhudia kama Mungu wa Waislamu, kwemeza yuko Imana y'Abayisilamu yeye alikwenda motoni, ko Imana y'Abayisilamu yagiye mu muriro. Yari uwo ku mugore bwite. Uwo kunjeke yabyaye mu buryo bw'umubiri bwite, yabyawe ku bisezerano, kwa agano, kwa ahadi. Ivyo ni umugani, kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi, ribyara abo kuguma mu buja. Iryo ni Hagari. Nuko Hagari n'umusozi Sinayi, n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya. Allahu Akbar! Takbir! Kwa hiyo kwanza maagano yako mawili. Ata masezerano yari abiri. Kuna moja kutoka Sinai, hariho ijambo riva ku musozi Sinai, ambao hilo ndio agano kutoka Arabia. Ati iryo niryo sezerano ryavuye mu Barabu. Na lingine kutoka kwa Bibi Sara. Ati hari irindi ryavuye kwa mufasoni Sara, ambaye alitoka kwa Asia Central. Ajavuye muri Asia yo hagati. La pili, irya kabiri, aliyetaka kuchinjwa, uwashatse
yule ambaye atuwasasa utwanga kukimazi ambaye baba yake alimpeleka katika jangwa la Parani. ati ni wao ndise wewe mujana wantuze mishamba ya Parani, kwa sababu huyu aliyetaka kuchinjwa ati kole kujali yashatswe kutanga kukimazi, alitaka kuchinjwa kwenye mlima wa Parani, yashatse ko bamubagira ku mlima wa Parani katika jangwa la Beersheba. muri Beersheba. Sasa kama Isaka aliishi Beersheba, Isaka yarabaye Beersheba, atakuwa ni Isaka. azoba yari Isaka. Na kama ni Ismaili aliishi Beersheba, kama ni Ismaili yabaye Beersheba, atakuwa ni Ismaili. azoba ari Ismaili. Kwa kuwa mpaka sasa hivi atugeze no munsi dunia nzima ya Kikristo, isi yose y'abakristo, waulize ni wapi alipotaka chinjwa Isaka. ati ni hehe bashatse kubagira Isaka, ni nchi gani, igihugu kihe, panaitwaje, hitwa gute. hawa wote hakuna atasubutu. abantu mwese muri ngamwe abakristo nta. Lakini ukituuliza sisi, ariko kama ni Ismaili, kwari Ismaili, tutakwambia ni nchi gani, turakubwira igihugu na nifasi gani, ati kandi hari he, na wenye kwenda wanapaona, ati n'abagenda yo barahabona. Sasa kama nyinyi mnasema ni Isaka, nimwavuga ngo ni Isaka, tuambie ni nchi gani, tubwire igihugu, na leo inaitwaje, nuno musi hitwa gute, na hiyo fasi inaitwaje, na hantu hitwa gute. Sisi tunawaambia ni Ismaili, twebwe tubabwiye ko ari Ismaili kwa sababu ni Maka, kubera yuko ni Maka byabereye, mlima wa Arafa, ni ku murima wa Arafa unapakuta ubwiye wasanga. Kwa mimi nasema ni Ismaili. Twende tuvuze ko na Biblia ikisema ni Isaka, na Biblia niyo ivuga ngo ni Isaka. Ukisoma Mwanzo 22 aya ya 5, ati wasoma itanguriro 20 walipomaliza shughuli hiyo, baje gukora icyo gikorwa nyene, walikaa Beersheba, baciye bigira i Beersheba, wakati Isaka alikuwa anakaa Kanaani. ati sana nawe yerekana kama niko Mungu ni mandu mubeshi, watasoma watatuambia, baraza gusoma soma muratubwira. Wasalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Oromvive inyishu z'abasomyi. Umusomyi yishura nk'umusomyi. Reka nanjye numvereze. Ewe wa mpasiteri bakwishyuye ntibakwishyuye. Ngira ngo ibintu murumva ko bikomeza kuza, ariko murumva ko yakwefite ikibazo. Reka twumve uburyo twishyura. Reka abandanye. nta nubwo badashobora kunyishyura, kucyishyura cyo ntabwo bagishobora kuko ntabwo banabihawe. Ngaho mbanze mbereka impamvu nabajije iki kibazo. Ni muri rwa rwego rwo kubereka ubutandamwe bw'iki gitabo cyitwa Korowani. Muri surati ya 37 umurongo w'101, Korowani surati ya 37 umurongo w'101, hari aya magambo y'ibinyoma nyine bya Korowani. Ubwo abakunda Imana bakanayubaha muraza kubigereranya n'izindi nyandiko. Haranditswe ngo ngaho mwumve 37 umurongo w'101, ndipo tukampa habari njema ya kuwa atapata mtoto mpole